Sanibonani babukeli, yilo champion leli siyaphinda siyahlangana futhi kuyiMafiki ngayo iheartbreak ngoba niyazi ukuthi izinto ziyenzeka. Bayephuka abantu. Khona bephulwa, khona basazophuka. Khona bephukile ngikhuluma nawe. Bayephuka abantu. Angachithi isikhathi mangingene nje dabeni lo muntu naye wephuka usisi la usibhalele. Hayi mangasichithi isikhathi because isikhathi kichalede awuthingene kulo nifundeka kanje lo lidala. Sanibonani. Igama lami ngoMbali. Hayi wangila umfana, ngigila umfana. Hayi wangiphoqa lo mfana yazi. Wangidumaza. Mina inkosi yami ngifuna uqamba manga, ngifuna ngisho. Hayi drama nginayo shame ku relationship nginayo nje drama hayi kancane futhi. Akwa into encane nje yangikwatisa nje kumele ukuthi ikhulunywe phela ngingavene ngithule nje idlule kanjalo. So wayehleze ngitshela ukuthi mina ngiyakhalaza ngine drama ngi-childish nani ngimtshela ukuthi ayibo ngingakhalazi phela kumele ngithule noma into engangiphathi kahle. Ngitshela ukuthi ayiwena like actor nje ingane encane wona lento yakho mina mina yabona lento ukujona nomntwana ngithi okay ke mangabe ujona nomntwana wayi kungayike kwabadala kontanga bakho bathi hayi ngathi kumele ngijole nosisi wakho because wena ngicika wena jwayela kabi saxabana kakhulu ngalelo langa ke xabana kakhulu athi ayisefuna osisi bami yena mina ngumntwana mina mina ngedrama ngithi hayi hamba uyojola nosisi bami mina ngabe ngumntwana okay ngizakwenza. Hey ngakusasa umfana kangikhulumisa hayibo lapha lesibini la ngangikhulumisa ngabuyela kuye ngithi manje ke sozathula ke manje awuzungikhulumisa just because sixabene mhlafuna ngamhlafuna wathi sisi cela ungimele kancane ngithe sengifuna usisi bakho wena umncane childish kakhulu. Ngizama ukuphakama ngolaka futhi athi sisi cela ungimele kancane ngedrama thi ngifuna usisi bakho phuma kimi nami ngiphumile kuwe. Hayibo eqala ngithusa ngibona ukuthi serious le ndaba phela bengine drama vele uthola ukuthi uyathula isikhashana aphinda ngincenge futhi ngabona ngincengwa ke manje phinde kuphela amanye amalanga awu2 hayi ngizama ukubuyela kuye ngixolisa athi sisi ngithe ngiphumile kuwe childish kakhulu sengifuna usisi bakho ngilo ngithi childish kanti awukho childish umncane vele ufuna usisi bakho. Hayibo kwaphela amaviki nyana vele ke phela usisi wayengazi ukuthi ngijola nalo mfana because asixoxe vele. Hayibo ngithe ngithi ngiyezwa ngizwa ngomngane wami wathi ubona ubani nosisi wami. Hayibo ngithi yini ngimfonele lo mfana ngimbuza ngithi hey wena ngizwe ukuthi ubonakala nosisi wami uhlanganisa nosisi wami wena. Athi sisi ngithe phuma kimi ngifuna usisi bakho hayi wena umncane kakhulu childish kakhulu. Habe sa drop mfana ngithi ngizama umfana usengiblock nithi ngibheka WhatsApp blockile umfana ngiya Instagram blockile umfana ngiyangale ku Facebook blockile umfana ngibona hayibo libhati lingehlela bo libhati lingehlela ngivele lo mfana ungenzani lo mfana yini umfana ngibonisana lo mfana lo mfana kangiboni lo mfana kangizwa lo mfana hayibo ngempela yaphakama into yabo benosisi bajola into ehambayo manje kunzima phela usisi ukuthi ngimbuze because sisi vele bengishiya ngeminyaka ewu6 manje besingasondelana ngaleyo ndlela ukuthi sixoxe ngabafana nani manje wona ngiyakalela umtshela ukuthi sisingeke lo mfana lo bejola nami lo mfana lo wena uzojola naye manje kodwa ngangakwazi qhubeka wajola benosisi ndiyabona nje ukuthi kuyathandwana bapostana kumnandi lo mfana kodwa ke lento wayenza vele ukuzwisa mina ubuhlungu kodwa ngiyasola ukuthi ekuhambeni kwesikhathi noma wayenzela ukuzwisa mina ubuhlungu
ube semthanda usisi wami. Ekumthandeni wakhe babeseke sebeyaqala baya phambili. Iyangihlukumeza lento, ayingiphathi kahle. Njalo mangibabona, dabuka kabili inhliziyo yami. Njalo mangibabona. Wanebe ngathi ngathatha ummese ngiyogwaza lo mfana bese ngikhothisa usisi wami igazi lakhe lo mfana indlela engicasuka ngakhona. Angikwazi ukudlula kulo mfana. Wayengiphethe kahle umfana abantu shem, ngiyasola vele ukuthi yimo inedrama ngempela. Ngoba emva kwaloko abafana engijole nabo nabo bangishile nxa ukuthi nginedrama, bangitshela nje ukuthi ingeke bona abakwazi ukunyameza le drama engaka. Ngeke. Le drama ngeke. Iningi kakhulu. Base beyangishiya. Manje ngako ke ngisondela ngizocela usizo ukuthi ningangicebisa kanjani njengomuntu onedrama, mhlawumbe ngithi ukwehlisa kancane nje ukwenza nami ngithole nje umfana ozongithanda angastresswa idrama yami. Ngiyabonga. Hawu, inkosazana iyakhala la ukuthi yephula ngenxa yedrama yayo. Khona amakhosazana ngempela akakhalela. Sacela ukuthi ngenikhulume nawe sisi, angingaphawuli. Angingaphawuli. Akanikhulume nawe sisi, nimcebise ukuthi aphume kanjani kulolu siza abhekene nalo. Ngiyabonga.